Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, teserye tayo ita alawas, anakauluan. Awan, makalagpad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Uwan tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagat, adyak kayat nga daton ken kaday di Carlo. Ni tatang man. Anya ka dito saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpat jay taon. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, ken kinasingpet na. Saan mo't asadot ni Carlo? Tatang. Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan ti nasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atarigagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilit akat ako nay iti biyag. Ulitek aalis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da di Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Awan basol na tapnuguraak. Adamot karbangan na nga agayat, anak. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanya. Napintas ka ngamin. Ti kayak na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kaya amarigrigat ti agbalin nga asawa. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatam ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay sa ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasan. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilian. Ay tangrot ken. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nga agtrabaho iti barko. Day ti paglintengan ijayan ko. Isu ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasumbat ko ni Alice. Sakbay, nga ulitrak iti barko. Amangan no da makauna amang pasumbat ng tuana. Dumapasumbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na, nga agawid ka. Manipod sa bali apagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Umay maninday di nga anak ni Norma. Ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mo't no bastos ti umay sumarongkar kanya, tatang. Paayam nga minan tapno saanin nga umay. Jak kayat na dya tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan ko, anak? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la, bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umas ninsong, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti pakan na ken kanay jay. Ulitak manay, paayamon intun umay manay. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayin nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo.
No anya ti kayat na, di ba'y amlaan? Anya ko mati maghanap na iti dadya tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka din awan trabaho na. Kanayon mo't makita karumrumwan. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti ammo. Ay, agatap ka manan ako na. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Ammo pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi iti mang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid iti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdataton ka di dayjay a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabanay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Ano niya? Ne, jak mo't nakita di magas dito balay yun. Banbantayam ka di ang kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kalat mo asawan. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno duha kami. Kurso na daksi ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala na. Mapan kami iti sa bali apagin yan. Sapay mabayag sa kanto makaawid. Aganos na lang nanan. Sa laban. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwarta. Saan amaagasan ti kwarta ti Ilew, anak ko? Aganos na nanan. Ayun, kanayon ako nga umawag. Ang video punta kanayon. Kunadamit. Ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Tawagan kayo adamos. Masapol nga nga agurno nga para iti masakbayan kayo, nana. Sa bagay, isaganaan ti masakbayam anak ko. Sana balikan niya tabakita kaon. Ure adan edad yun. Ubing kayo kay nanan. Ada ka magganti ti tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makityanda. Manong Carlo. Mabali na mapanta iti restaurant. Panghasin. Ada ko man napatag may bagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Sikat-ikat mo nga wisal. Ada nga min napatag may bagak. Panghasin. Napatag unay ti bagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatigla unay Well, ngamin mga numabayag adita kita. Ha? Apay adita agkita ako nan. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka amin, no apay. At pakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko ang mapan iti sa bali apagilyan. Mapan ka iti sa bali apagilyan. Sumakayak ngamin iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko ng asiman luloko. Nasa ngamin kanyak ni Ellen. Naararmom ka no. Kayat nakan asong batan. Kasano asong batan na? Katjak mat inararan. Adda babaya nakita akaaraw ba yun? No lumabas at umanisan. Ngayon, jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatui ti takyag na. Uwin. Ngayon, jak kaya't tikas jak lasi ti babaya nga adda tatuna. Awan to pa'y tato. Isukit din. Kasta ka di. Ngayon, saanan nga iso ti pagsaritaan ka.
Ti idardarirag ko kung kati pagsaritahan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nang. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisang, akaslada pa karagsakan na launay. Di mo ka didinamag no apay. Damaga kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparagta kamar na. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na. No ada makakita ken kwa nga anak karagragsak. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di ko nadaan na inlaw. Asino nga ta tinakainlavan na. Di siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige, panawan kan. Nga ta, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din na naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Alam, mayat din naragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Taapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapong. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka. Abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo para iti anak ko. Naibagam kanya akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala na. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Pag kahit ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tayo suti agbilay. Di nakanorop kaya't nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan ka nung amin dagak. Matapobre kat saan mo't unay abak na. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi taabanan. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidat nanan. Agurno na. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay ngamin dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sargam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Nung hatatibag pagaday ito nga Anya ti ko nang? Diyak maawat nan. Imposible ngamin nga imay di tabalayo. Ada na panan na itaibigan. Kasano nga among ada na panan na ikaibigan? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta ang mo nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahito Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Amang ano dyan makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart.
Agan-anad kayo akanayon, ha? Why da kayo matita, sweetheart? Kanayon kayo nga ganat. Imbag kada kami, Tada kami ititakdang. Angam si kanay. Oray sa dino tayo anti may sa tao. Talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna naanapan ka kano idi sardam. Kanya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin itipir? At da kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauwan. Awan, makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kano, nga ama ni Alice, ngam ti di na mo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad dati amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrugwat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ang napauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adaman gayam damaga, napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin itipir? At da kami dito kanigayem kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ije balay da. Liklikam da diya klase ti tao. Masigurado ka makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita na, ididamo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Aywan anya, adda ngaming panagayat na kan ka. Diyakan mo. Ngam, basta timawata kat pulbud da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo at Adda kayo matgayam dita nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatang. Adda ka di kaayan-ayat mo. Kuananang, ladingitak no saan ko anaibaga kada kayo. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan niyo kumapay nga ibagbaga ka ni Tatan? Ayan tinaknakan mo ta sinumbatam adagos. Kaya't ko ang makasarita day diya, Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada tagrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sa ngamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo?
Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko nagluganam. Mananan, cargo ship tayo ito'y barko ngayon, Mita. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro amairaman? Saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanak. Ijay kanugam Saudi ti umuna apapanan ni nanan. Papanan yung nga ijay. Ikaw magkarga iti gasolina, ha? Kalpasan na, king kami kadagdidag kasapulan. Amangan mo, ijay ka no, Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Nanang, bayan, patay ta ti aramidan mi, kadagit kakadwa. Imalangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kitaon dagiti nagdadakkel apati. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Unang ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida. Katawan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay. Wano isla. Manungay nga oras akas tayo nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano ngay nagbagyo? Gasang-gasat lang nga bro. Awan pa'y matiimbagada sumungad abagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad abagyo. Ana, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag, tanabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawam may. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay akarno. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko karod ti saritaan da ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglada kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka di ti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa'y lang iti cellphone iti dayjay akarlo. Awan mo ter aramidon mi adakos. Saan ati dakas ti damdamagat? Wen no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na? Ladinitak tatang. Ngam sakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay akarlaw? Ha! Amangan no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Imbagta na sabat ka, Norma. Anda ka di ibagam kaka. Ayan ka diti anak mo. Hindi imawang. Ijay kanumot Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumot Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Kay, ikagumaak a pinagturpaos.
Agyamanak iti apo. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamig di arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa eh. Tanda pa ipapanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka dito rumahan? Mabalin. Nga iti aglaw-lawla eh. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dito asiden. Diyak pa'y nakikita dito eh kahit. Ang agalwat ka bro. Ado di tati babae ababayadan. Kaya? Apay marigrigat dagi ti tao dito yung isla? Kaslakastan sa bro. Isumot ti ko na tayo may sa akadwata ang nabayagan asinan. Padapay ka no nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, kaado nga rin sana ka mapanagsurso. Ha? Pagbuyak lang dito ayan tayo. Sikamat. Nagtakrot kamatan. Papay, nalakamot ay ati maisagmak bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay ada ko nakikita ni Carlo. Ay, ada na panan na balasang ko. Mabayag pa'y sa agawin. Napanan na ka di, Nana. Diyak mo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Basta, delivery boy ka lang, Carlo. Sige, balasang ko. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang ka. Inawagan na kakadi ni Carlo? Ha? Apay anadamag mo day na? Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadigan ka, no sadino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga ng ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakita ko namin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, pinagsarita ang anyo. Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama at manang. Kas lang amin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkuna amat Manang Rona. Ada napan ko inala apaw iti post office. Ada nakita ka Parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda ganyan ko iti post office. Mapana ko iti. Sana bali, tamamudak iti. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundang may. Alaot tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana at tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unod ti post office. Nasapa pa yun. Mapansamot iti siya. Tara sa takitaag tinasao a parcel. At dito parcel. Saan unay mag-anak ay? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon niya.
Agtugawak akas lawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman nga agsubli ti gayem ko, agpakada ako. Ay, imbaglakit din ka nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayo? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga ron. Inawagan na kakadin ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taasidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Sukumat ti mapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabiin. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di dahi taawit yung nadagsan sa amat. Yugyulaan yan, kasyak ti mahawit. Itulod kayo pa ijabalay yung. Ay, saanan, balasang ka. Asidag ba't ti balay may? Iyagyukit din, Nana. Di kayo ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo na angat. Makita namin kat nadagsan ti awit yung. Ayan na nga, napan mo inala iji post office, anak ko. Di na magdaijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kano matan. Anya? Agpukaw? Ti maipawi? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Ta nakalistamat tinagan dagiti nagsangpet apawit. Kat adamo tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan ang lukas na. Dayta nga rod mati atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalayang with the Carlo. Saan tatang? Ngam adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpet a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma? Nasa uni manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ne. Ita mampay nga dagpukaw a package iti post office. At daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita lawas anapauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nang nagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno matibalasan. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na ang matagikwa ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasa uni manang Rona. Nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ita mampay nga dagpukaw a package dita post office.
Adda ka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanak ko nga. Kasano nga'y amaamuam? Kunada ije post office. Nayan plug ka no ti CCTV. Kaslada ka no nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan ka nagpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod. Iso nga ibalakad ko asaan ka pa ilang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mat ti atap ko. Kasano ko maamapukaw. Sayang ti impawit mo. Kasta yan. Uwan gayan. Agyaman ako iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramin mo iti nauli pa nagsarita mi. Basit lang day di abahanag. Rumbang lang at tulungat. Taagmay-may samot ngamin. At nagkamalian ang piligan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot yung makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta, hindi kaya pukan ka. Alam ka Rodan, itong maminsan to na. Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Dek, papanamon anak ko. Nakarubwat ka mat. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutan. Awan mo't aramida mo. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak ti agmay-may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga nang ijaya amangal daw. Makipanganakon kankwana. Buwan anak ko, siyaktun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Uwan nga ron, nana. Kalkalpas ko lang mo't anaglaba. Inmayak, tapno adamot kasarsarita nyo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpaiso ti ilaw kung no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang ka Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit ditay may kabalasang ka. Marayawakan ka. Uwan, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpaiso, di ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, uwan, balasang ko. An-anda amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan ka sarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha? Di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Matlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din di mapanagaram.
Agarang nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing deje a babae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinakpay la maartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo di balayo. Ijemot balay da Alice tinapanan na. May samot deje a mulaga. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural! Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo ka nung dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawa. Anak ka ikabitan dagiti angkla. Ala, itinag tayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. May tinagan ti dadu mga angkla. Si Martin nga agpwesto ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumigsa ti daluyon. Nagngangato pa imot nga rod. Baglangan tasan nga ijay kating nga anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agal liwaksay, mabalin niya mati pumasyar ijabanay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kao. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ijabalay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka dito oy. Nagpakadak ka ni nanang, nana. Narigat na no sa anak nagpakada. Biro kang nak ni nanang no di nak makita. Aywan balasang kao. Agda naglakit day no di naampo tinapanam. Makamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyon iti barko. Ay, yun na ron. Iswarong banglaan. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinudikan. Isumarog nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kastoy gaham ti diyat ti agyan iti barko. Ay, tila ang pagamka. Kat dagiti perata. Naguna dagiti nararagas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo umit nga rin naman makigubat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Kasla diyay na ipadamag itinapiit. Mada ka no inagaw ti rebelde abakor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, ayan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam Alice. Papanam ka dimot, Ellen. Awan pa pa na. Ngam si ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo. Taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sa bali apagyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Amo nga adda ijay sa bali apagilya. Kasano nga amo? Ang kwa, kano si ka tinakaipaga? Naamwak laeng ken ka. Ang ano agad na siya tinangala iti patos. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ellen? Ay, ko, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ang maikulkulan ka, anak. Kuananang,
Idi nga min nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo garod nga na? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga min akasladi na kaya't ipapan ko iti balay da na Norma. Abangan no nasakit tinatom na. No makikita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan? Awan mati nang ibagbaga ak balasang ka. Apay ka day? Mas daawak namin. No apay nga amon ni Ellen nga ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko, nana. Ngam kaslan na igalis ti dila na. Tako, nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo at akwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga mo na ang naggapo iti sabali apagilyan pinasao a parcel. Maawata kundi kayat mo asaway. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo di post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit apalkot. Kaslaman basit a karton. Eh di nakadano nak-ijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang, tikinaanos mo mapan iji balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Ad-adan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatid kanyak, dagiti napatid kan ka. Into nagawidak. Nagkalay satan. Ha? Adakan ka dahita. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalay sa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga amo, no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanaway. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit iti manglapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngam di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Amom ka di. Idilima basak iji tiyangge. Nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaan tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adandan ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin?
Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartog ka di? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inarang? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak ka manang Rona. Day ta jay nakita abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaingas nala siguro. Napidot ko day ta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagitis marumo ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay witalawas ang napauluan. Awan, makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributalo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang taraban. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas siyang iti bakat ngagmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapigsa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadagiti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. Adda nadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga amo ni Ellen. Nga da iti sabali a pamilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas a napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Day ta kinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Ay sana. Ang mga nukaingas na laong. Napidot ko day ta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bayam daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. May ka. Ay, hindi nakibuyod Kaya't ko makita ang nalain. Magitlaan. Ay, kaske. Napanalap ta kinita. Laindan ko ng pumat. Kasano na alam? Ay, diyak ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibaga, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak ngamin iji Balayda. Kat nakitak ti balko ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilian ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasama. Diyak amo akabaulan ng aramidan ti kasjay. Awan mo ti basol mo iti napasama, manang. Siyak ngamin tinangibagakan ko na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasama, manang Rona. Agpaiso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Saan tayo nga amuday tabalasang ka?
bayamon. Wala na. Sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Katayapay ka eh. Ada di tanangan. Awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay napasensya ang latan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na nana. Awan mat ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. At ang amin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta ta signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam. Arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Madi? Amo, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Hanggang tiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo madam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ako man. Agsaga nakakit dita into nagbakasyon ako to. Nagkalay sa atin. Adakan ka dahi ta. Sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panag ko na kataman, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingkot mo. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada siman luloko ka no. Saan mo't siguro nga amin, tatang. At damot na simpot, kananak man. Makita. Awan kay panagtalag ko iti dayja asiman. Tatang, awan pa iti inaramid na amadi. Ngampos husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanya, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamot itsura na. Ang mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day, ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, tako nam amarigligat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagap. Nawada nga main, ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atat mo, akilo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapnong maisaganaak ti kalay sa amin ka ni Alice. Ah, kasta ka day? Magipawitak to iti paggatang iti materyales. Padagkalan nyo, dahil patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak ka. Magipawitak to manan, tapno at dausa rin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon ka nagiti nalaeng nga karpintero. Umay ka di pa edita ni Alice? Waan anak, nasingpad tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas ka nagiti na duma? Nalaeng nga nagpili niya, nanang. Isong agpada kayo anak patag iti biyag ko. Malangarad, umawag ako manan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na yan. Ano siya? Kaya kung amin ti makaorno, kada isagsaga na ah. Sa bagay, numabayag adita agbasyon.
Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaurnungat mo niti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga isong. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakarik na itinapod mo nga yan. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. Anang no adda makitam anaking pintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. May sukat ko. Amang ano makatumpo nga kung mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti ina. Sa bagay, man-mano tinasimpot ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman-mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka din madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak betan kung nasakit ti ulo. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayo nga agad na. Tain nakgumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain nakgumatang, Nana. Anya ka diti kayak tiyo akanan. Kung purmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaan nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit lang. Ad-adda ako mapsut kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit di tada ka balasang ko. Kasano aklaagan no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatanga. Ipan kayo laangan iti doktor. Hello, anak. Nay, apay nanang, masakit kayo? Ay, guri-gur na siguro na ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangim atang iti agas. Nasayat nga ro tayo may dita nanang. Un nga roon, nasingpot talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may sa akanaw. Hindi kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Basit lang sa gubanit na ito'y anak ko. Saan ang masapul ang mapanpailaang iti doktor? Adalagat agas a para gurigor. Agina na kayo ngorod nanang. Umawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko na lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko numagnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Agburigor ni Nana Norma. Ingatangat iti agas na. Dakas ka di tumuno. Ti dakas, kat jay mangala iti saan na ako ko. Asino tinangala iti saan na ako ko? Day tangarod ti sa lutsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako ko? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti taong nga addaan na saya at apanagkuskuso. Makaamiris. Malaksid, no talaga anangisit tito lang nga. O sige, panawan kan tada pa'y nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag ababa. Adda nga taam muna. Kasangsangkot mo, gamkas lang naman ang papanap, anak ko. Agsubliak ije balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan natin ang may maysa. Malaking ka nga rodon, anak ko.
Barang no agimbag adagos. No saan pa yung agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agbay maysa. Nang runa no agsaksak eh. O sige nga ron, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Aguray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam saan nga agar aramid iti saan apud no asarina. Pudno ti imbagak. Ha? Panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. O na yan, Nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aroba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damat amo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, ti pa naging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista di ta insend ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapno addan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, Nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan, anak ko. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan pa nagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam,
Denggan tituloy te serye tayo italawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Di Masak Bayan. Wan, anak. Nagadumat dyan listam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isang to ti pakaangayan ti resepsyon ti kalay sa nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice. Nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sa ami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May met no nasapa na ng ti atrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistaklaan Ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat-agaway. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot kong agat-gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mat nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Ha? Kitaak man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangke! Ay karuba! Harayaton da kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kita ti anak ta. Ay, sakruye kun ti anak ko. Awan puot na. Nakitut siguro. Ay, naapgas laki di ti rupa ken ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jailugan. Darasam! Darasam! Mapandayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no mat dagiti vital signs na. Awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti tsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan akta. Gamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado laki ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisinan to ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Usto mat anagipugsun iti apo iti tangke. Iti tangke ti LPG. Ay na,
Pagrigatan na, no daan ti tangki ti LPJ ta makadisgrasya. Uwin nga ruda, isumit lagayam adidan awatan, no aglatlati ti tangki ti LPG. Ay naday tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangki ti LPJ. Saan kaminton nga agusar ti kasta? Agusar kaminto langan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananang? Na-aksidente ni Alice. Adda ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan ang matagtagare? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay adamag-damagag anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Disgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Ket, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay? No nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasunod ni Alice. Sigurado ang naliday itaday jay. Ay, lakid di ah. No siyak ti mauram ti rupa na, ay, Jack Maclone. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mat itisibay na. Bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tan titsura ni Alice. Inton maimbagan ti nauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpat ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman to lakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakit tigasgasat na pimanen aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Papayakas to'y tinagbanaga. Agiaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabuteng dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado langit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatem latan dagiti pasamak anak ko. Awanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabutbutang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod kano. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabutbutang mat kano ti itsura na. Kasi mo't, di na kano kaya ti sumango.
Ni kanunanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kuana. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra kamot. Apay nga alien pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na tao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid, anak ko. Dahil ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Wan anak. Ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amwan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunodakkel ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti indreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan nga rod anak. Ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang. Inkay amwan no mano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit na diskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Mas naawak nga rod. Tanabayadan mo ti bil tayo. Sino tinang bayad? Kung adamot ani Norma ka no tinang bayad. Ni Norma? San ka di nga imbagam nga isumanin ti gimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknak nga roden iti bain. Mamiris mo mo't siguro itan. Ama di timang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti ti nagtagibasit ko. Iso nga rod, adimon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimot. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa'y nga isakmul mo. Mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot Alice. Adakal at tamot andito silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat ang manggaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayan tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikriknam. Saan na pulo sa mapunas ti saem amarikriknak nanang. Nangruna no malagip ko ni Carlo.
Nang ronagat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maap-up ti saam amarikrik na ham. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ayam saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina? Wan, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit anyat kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano abay. Ikalaysam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Bilibakan ka, bro. Saan anino? Awagan naktulaki di itininaw. Ay kahit sika nga raw din ati besman ko. Ay, may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak anino. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak tong agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Sus, di mo pala masigurado dayta. Mga no di mo pa'y mabaddakan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto apara dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagain anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Isu alibre ti agarapaap. Madanaga na kiti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas de lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na. Andingayam. Kasta mo ti araramitak. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak ken kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan,
Bigla mo tan anang ipugso iti apo ija itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tangkay. Delikado gayam. Saan kayo nagumat-gatang iti tangkay? Andatan dito yung Manila, bro. Apa yung kasla da birbiro ka? Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay? Adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sigamat, bro. Apay masakit lang kag sapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsinatapay dito, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan nga rod, ha? Isagana kung ti panagkalay sa amin. Wun, bro. Umayak tula tayo ijay balayo. O sige, namnamak day ta, ha? Nadalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika ka dingag paisaw, anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga, Jack, imbaga, nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, sikakit di mat, anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya dagita nakakartaon. Agduduman, nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas iti luana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta. Inton makitam ti kasasaad na, anak. Urain niya pa iti kasasaad na. Awan makalakped iti panagayat ko na, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam. Tadi mo pa'y nakita ti itsura na, anak kaw. Tadiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di, ti indagasdakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino ti naggapuan na? Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na ti mapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaron no ang mapasamak. Manang Rona, anya ka diti linaon ti karton ako na mga indagasdakan ka. Panay estate side mat at chocolate, dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no syakti ka o dyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dito silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito yung karton. Kitaan yun, atatang. Makamu ka yun. Lukatan yun, nuan niya tilinaon da ito karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram meten tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag kaw, anak kaw. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manay. Apay ko mga agbabawi ak nanang.
Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Jak maawatan. Maawatan yun to makadanon tayo iti balay da, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mala, intaman laengan. Umay kami man dito'y balay, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano akman, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada ijisilid na. Di na kaya ti Romuar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor no mabalain. Apay kumasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Dimit nagtulag tangag kalay sa ta nagbakasyonak. Hindi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran aropam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayaten ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti ibagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdi namang naimpan ka no dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay ka no. Anya ti panggap day a Carlo kin ni Alice. Bapan na ka no ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day ng Alice. Na yan anagsin apa nagayat dayta? Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat itunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpat a tao. Saan abaybay anti Diyos? Nabaybay anak ka di? Takanayon ama di ti adda iti panunot ko? Padasam man adalusan ti mati akapanunutam, tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubong sang agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko, maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilaket da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka ta maikarin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawag tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Dakayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaambat ada kami tinangsilaw. Tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagait ken anos. Ken, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo.
Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram.